reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. N'amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo turi tariki 19 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka ni 2024. Hari amakuru yazindutse avugwa, nyamuneka turagusaba kudukurikira ukadutega amatwi kugira ngo tukugezeho byinshi kuri aya makuru, ariko tukurandikira ko muri iyi nkuru n'ubundi tugufitiye ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyangwa se amakuru yatambutse ku ijwi rya Amerika. Rero ntujye kure, murabizi neza ko hano mu Rwanda ntabwo ijwi rya Amerika rihumvikana. Rero tugerageza kukwegeranyiriza amakuru y'ingenzi avugwa hano mu Rwanda ariko yatangajwe n'ijwi rya Amerika. Rero hawe ikaze, ariko banza ukore subscribe kugira ngo dutangire wamaze kuyabonesha. Harimo amakuru tugezeho umunsi ku munsi ujye wa mbere mu kuyabona. Tutagutindira rero reka tukugezeho iyi nkuru. Ni mu kagari ka Samiyonga gaherereye mu murenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru. Haravugwa umugabo ukekwaho kwica umugore we amuziza kumuca inyuma akajya kwirega ku rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Uwo mugabo yitwa Eric Dushimirimana w'imyaka 25 y'amavuko, niwe bivugwa ko yaba yarishe umugore witwa Adelphine Nyiragabiro w'imyaka 27 y'amavuko mu masaha y'isa 2 z'ijoro byari tariki 16 Nzeri 2024. Inkuru y'urupfu rw'uwo mugore yamenyekanye ubwo uwo mugabo yajyaga kwirega kuri RIB. Haravugwa amakuru atandukanye y'uburyo ashobora kuba yaramwishemo, ariko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza Jean Claude Mwiseneza avuga ko hakekwa ko umugabo we yaba yaramukubise ingumi nk'uko abyivugira, ariko hari n'abakeka ko yaba yaramunize. Ku bijyanye n'imvano yo kumwica, Gitifu Mwiseneza avuga ko yabwiwe ko uwo mugabo n'umugore we bashyamirana cyangwa se bashyamiranaga biturutse ku kuba umugabo yaramushinjaga kumuca inyuma, akanavuga ko umwana w'umuhungu w'ukwezi kumwe nyakwigendera yasize ataruwe. Yagize ati bishoboka ko yaba yaramujijije ko umwana babyaye ataruwe, niyo makuru twavanye mu baturanyi. Ukundi kuri rero kuzamenyekana mu bizava mu iperereza riri gukorwa na RIB. Biravugwa ko uyu mugore yagiye kubyara aturutse iwabo aho yari yarahukaniye. Umugabo akamusanga kwa muganga avuga ko yabonye ibimenyetso cyangwa se gihamya ko umwana atari uwe, ariko yabana muganga akamuganiriza akamubwira ko umwana ari uwe, afatiye ku kubera cyangwa se barebeye ku gihe umugabo yatangiye kubana n'umugore we. Icyo gihe umugore yagarutse mu rugo biturutse ku kumvikanisha byakozwe n'imiryango yabo, ubwo ni umuryango w'umugabo n'uw'umugore. Abaturanyi bo bavuga ko gushyamirana byajyaga bituruka ku mugabo watumaga umugore imitungo y'iwabo, ngo kuko bo bari bifashije ku buryo uwa nyuma yazanye ari ingurube bagurishije 90,000 by'amafaranga y'u Rwanda, umugabo akamuhamo 9,000 by'amafaranga y'u Rwanda byonyine. Icyo gihe umugabo ngo yabwiye umugore we ngo ajye kuzana indi mitungo, undi amubwira ko icyari gisigaye ari iyo ngurube bari bazanye, cyane ko n'inzu babagamo bari bakiri kuyubaka ngo yari yavuye mu mafaranga umugore yakuye iwabo. Ku yandi makuru twaguteguriye, duhere mu Rwanda aho bamwe mu baturage bo mu karere ka Karongi bashinja Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi kubambura ubutaka bwubatsweho inkambi ya Kiziba. Baravuga ko kuva mu mwaka w'1996 bahise birukanwa ku butaka bwabo, leta ibasezeranya ingurane, ariko mu myaka ikabaka 25 ishize ntacyo barabona. Ababunganira mu mategeko barasaba leta y'u Rwanda gukemura iki kibazo batarinze kugana inkiko. Gloria Tuyishime.
nk'uko bigaragazwa n'inyandiko abanyamategeko baburanira aba baturage bagiye bandikira inzego zitandukanye mu bihe bitandukanye. Ijwi rya Amerika rifitiye kopi imiryango irenga 8 niyo bigaragara ko itarahabwa ingurane ku butaka burenga hegitari 16 yambuwe na leta hagati y'umwaka w'1996 n'1997 ubwo impunzi z'abakongomani zahungiraga mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba zihunze imirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukagatare Maria w'imyaka 74 ni umwe muri aba baturage utuye mu kagari ka Nyarusanga mu mudugudu wa Kinyege aha mu murenge wa Rwankuba. Aratuganira uko byagenze kugira ngo ateshwe isambu ye. Baje bwa mbere bakigera aho ngaho bahita bafata barubaka, ariko je nta n'urumiya nigeze mbona rwo kugura n'umuntu. Ubwo rero harimo amazu ya burane, harimo amazu y'ibitabashwa n'abacuruzi n'imisarani ya kijyambere n'ingarane za kijyambere nuko barakubitira gitya. Noneho ubwo nanjye ntabaye nk'impunzi, ntaho ndi ku manegeka, imvura iragwa nkajya kurebaho n'ikinga ku mabuye. Kimwe na Mukagatare Nsabimana François w'imyaka 45 nawe muri icyo gihe ntabwo yahabaga, ariko nyuma aza gusanga ubutaka bwari ubwa se umubyara atakibufiteho uburenganzira. Ikibazo cyane ukuntu giteye, abavandimwe bahunga rasanga ko ngiye ntabwo nabaga hanga nabaga mu kigo cy'imfubyi, sanga isambu ya data bayituje mu mpunzi kugeza n'ubu ngubu na n'uyu munsi nta ngurane. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta kintu bigeze bamarira. Impunzi zikigera ahangaha isambu y'iwacu yose bahejeje barayifata bayituzaho impunzi. Iyo sambu ingana nka gute? Nkurikije mu bipimo itajya munsi ya hegitari, ahantu hanini kabisa. Abaturage bemeza ko uko guteshwa ubutaka bwabo byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye zo kutabona aho guhinga. Uyu ni Mukantabana Tereza uri mu kigero cy'imyaka 60 na Karangwa Casimir w'imyaka 56. Ni ugufata amafaranga tukajya kwatisha mu mayaga nizamubuga na za Kibuye kugira ngo dukunde tubeho. Izo ni ingaruka. Izindi ngaruka, abana bacu ubu ngubu harimo abazaba bamayibobo bitewe n'uko badafite ahantu berekera, nta butaka bwa base bafite. Hahingaga amasaka, tukahinga ibishyimbo, ibintu byose. None ubu ngubu umuntu asigaye kugenda umuntu yakishije, kandi nabwo ni kugenda umuntu atira umuntu akavuga ati nteza akantu nshyiramo utugozi. Uretse kuba abaturage barahuye n'ingaruka zitandukanye, Nyakayiro Michel yemeza ko hari amadeni y'imisoro zimwe mu mpunzi zimutse mu nkambi ya Kiziba zasize aho yari yarubatse inzu z'ubucuruzi. Ubu yibaza uko azishyura ayo madeni. Ariko na mbere bahasanze inzu zanjye zirenga 2 zinakoze neza cyane, nisuganye bamudufaranga nshiraho bwa butike noneho hose ari nka bwa butike burenga 16, kandi barabakingiye bakajya gushaka ahandi abansoreraga n'imisoro yabo sinzayivamo. Barababwiye ngo nibavaho, barabirukankana baragenda. N'inzu zirahari, keretse izo abaturage nene natuje bazisenyuye hagasigara ubutaka. Abaturage bose bahuriza ku kuba babona nta burenganzira bagifite ku mitungo yabo. Hari icyo basaba Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda. Ariko ejo bundi naje gutungurwa, camp manager avuze ati aha hose izi nzu zubatswe nta burenganzira bw'urumva kongera ku butaka bw'ababyeyi banyu. Twasaba minema kuduha agaciro nk'abenegihugu, natwe bakaduha uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi babo, baduha ingurane zisaba. Umunyamategeko Nshimiyimana Amenya Jean Paul niwe uburanira aba baturage bamaze imyaka irenga 25 batarahabwa ingurane cyangwa se ngo basubizwe ubutaka bwabo na leta. Avuga ko bidakwiye ko abaturage basiragizwa mu manza. Ku rwego rushinzwe by'ubutaka mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo ndavuga kwa konservateri, naho hari ibaruwa twabaye ku itariki 19 2023 bizana n'ubu nabo ngo baracyasuzuma, ukabibutsa bakakubwira ngo baracyasuzuma. Ukibaza rero iryo suzuma rimara umwaka ugahita kandi ryarageze mu nzego zibifitiye ububasha, ugasanga ni hahandi ikibazo tugiye kukijyana mu nkiko nk'abanyamategeko, uko tuba tubona bwa bwumvikane hagati y'umuturage na leta bitari kubukemura. Icyakora agasaba ko iki kibazo cyakemurwa mu maguru mashya. Nakwifuza ubuhuza hagati y'umuturage na leta, ikibazo kigakemuka tutagannye inkiko, kuko ni nabwo buryo bwiza. Ko kugeza ubu ngubu nk'umunyamategeko dosiye yamaze kugera kuri minisiteri, iyo dosiye iragaragaza neza inkomoko y'ubutaka kwa umuturage. Ijwi rya Amerika yashakishije uruhande rwa Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi kuri iki kibazo. Mu nyandiko umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Philippe Habinshuti yahaye Ijwi rya Amerika ahakana ibivugwa n'abo baturage, akavuga ko bidashoboka ko leta yiyandikaho ubutaka butari ubwayo, ahubwo yiyandikishijeho ubutaka yatangiye ingurane ku baturage bagera kuri 28. Ku kibazo cy'aba baturage bavuga ko batije impunzi ubutaka, uyu muyobozi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagomba kunyuza inyandiko ku munyamategeko ubahagarariye zikubiyemo ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwabo cyangwa amasezerano bagiranye n'impunzi kugira ngo leta ibashe kubafasha. Uretse ubutaka bw'aba baturage bavuga ko bambuwe na leta, bivugwa ko nanone bwa Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyundo leta yibwambuye. Icyakora Minemi ikavuga ko hari abataranyuzwe n'ingurane bahawe.